Shubor nakaslem jong unong san Hima. Unong yalam bahakli edo jong kirungan Catholic hakaling satalap ke Pyrthei ukpa bakhut Pope Francis Shwa Khlad no nakaslap Pyrthei ula Kyrpad de kiri kipadan hapadeng Jingïalehthma kum ke Palestine bat Israel bat ke Russia bat Ukraine bakin Sangeh no ya kathma ya kani ula kran hagasngi rakhe ya ke Easter hanin kasngi ha Saint Peter's Basilica. Pope Francis ula Kyrpad ban wan ra no ya ke jingsuk hakijakai kenat ha Gaza bat Ukraine kumjuru ula Kyrpad de kiri Yemen Congo bat Myanmar banyu iya kejing jong kinong wan bohaishno. Pope Francis ula benrap ru da kabaong ngapun pau bangadan ringkat bat ke Kristan ha Palestine bat Israel ki balamat kejing jenjar bat kinong shong ke Israel baro bat jong ke Palestine ngakerpat ikini kiri bakin Sangeh no ya kathma ban pelat kinong syara abor bat yarap ki brio ki batangan ki baang nuat ya kalawe jong ke jingsung. Pope Francis ule thuru banadu kejing kan at hapadeng ke Ukraine bat Russia ule kendu Sausian yu President ke Ukraine, Lysian ha Vatican, ke bakhadu kalong ha ubnai risau arhajar arpusau. Ha ubnai jemang arhajar arpuar, ula penpau ba ukwa bani kendu yu President ke Russia Vladimir Putin, hendrai shimla yo ya kenu ke jing pentikna. Pope Francis Prabu Prasnam karta ula Khlad no hana ke step sngini kong, hadian ke jing shitom ke belaban yu ula ketuk nipor. Lakhaya Pope ha ke khanyo tarik no pra shija khnai spa life hendrio ha biuno Aires Argentina. Kakerting basisha jung u kadai Jorge Mario Bergoglio ula syajit kum upop la khatlai dari ula ber aja khatlai bat ula long kum upop la khat arsnam hadu gasngi ba Khlad kejing Khlad jung u kala ja ka tu kani tayo hadien ba ula mi no nagawe ka hospital ke badan ha room hadien ba usha sumar namar kejing pang pneumonia ke belakta ya baro arteli kitor hapo kamet jung u kejing Khlad jung upop kalong kejing do ke bakrawe ke Pyrthei baro ka we namar kejing no senyang jung u hakiba bun kilang.